Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buhari bin Ismail dan sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Unili. Semoga bahagia selalu di hari yang mulia ini. Dijemput hadir datang ke rumah sepanjang bulan Syawal nanti. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ayah dan juga sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada warga Unili. Semoga berbahagia selalu, jemput datang ke rumah hari raya pertama. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Siapakah yang sedih? Saya Hafiz bin Haji Sofi, sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada warga Unili. Semoga berbahagia selalu, jemputlah hadir datang ke rumah. Sekian, terima kasih. Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ku meminta dan berdoa. എല്ലാവരും minta maaf കൊണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും minta maaf. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പെരുന്നാളായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുടിയിലേക്ക് വന്നാലേ എന്നാൽ പെരുന്നാൾക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ. അസ്സലാമലൈക്കും. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi dan Ramlan serta anak beranak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga Unili. Kami juga menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf. Pada kesempatan yang mulia ini, saya menjemput semua adik keluarga Unili untuk menghadiri rumah terbuka kami pada 18 hari bulan 9 tahun 2010 bersamaan hari Sabtu. Sekian. Selamat Hari Raya. Saya Abdul Razak Yusof, keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada warga Unili. Semoga berbahagia selalu, jemputlah datang ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Razali Yusof dan saya Rafida Yunus. Keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Unili. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Zahir Hussein. Sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Unili. Semoga berbahagia selalu dan jumpalah datang ke rumah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Unili. Throw your hands up in the air, do the crash, boom, bang, wreck. Cause the bomb, never a man will set you on fire. Down to the wire, take your money. Stick your figure in like a flowing. The chicken and check. Throw your hands up in the air, do the crash, boom, bang, wreck. Cause the bomb, never a man will set you on fire. Down to the wire, take your money. Stick your figure in like a flowing. The chicken and check. Throw your hands up in the air, do the crash, boom, bang, wreck. Cause the bomb, never a man will set you on fire. Down to the wire. Tangkap. Hebat. Nak pergi dodol ni. Tangkap. Kita dah sampaikan dodol dengan Ibu. Siapa punya dodol? Singgah berbuka. Singgah berbuka. Unili. Siapa buatnya? Terima kasih. Ui, sedaplah kali ni, lembut. Ibu tak rasa?
wreck. Cause the body of a man will set you on fire. Down to the wire. Make you my fire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua warga Unili. Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Di kesempatan ini kami ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap pandang, tersilap segala-galanya lah. Kami ingin memohon maaf dan juga saya berharap kami sekeluarga Unili akan lebih berbahagia di masa-masa akan datang dan kita lebih bersatu padu dalam menjayakan segala usaha-usaha murni remaja-remaja kita. Saya memang banggalah tengok remaja-remaja sekarang, diorang dah ambil inisiatif tanpa perlu dibagi tahu, mereka melakukan segala-galanya. Dan inilah yang perlu ditanamkan dalam semua remaja-remaja Unili ini. Dan saya berharap semua warga Unili akan memberi sokongan yang sepatutnya untuk menolong remaja-remaja ini untuk menjayakan segala usaha mereka. Dan saya pun boleh relax lah lepas ni. Terlupa juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya saya kepada dua insan yang paling dekat dan paling rapat dengan ibu bapa saya, iaitu makcik saya My Welfare dan makcik saya Selayang Lama. Diorang, saya ingin memohon maaf kepada mereka jika saya ada membuat apa-apa kesilapan. Dan selamat Hari Raya, semoga mereka sihat selalu dan dapat sentiasa gembira selalu di samping keluarga mereka. Dan itu ajalah. Saya harap kami semua, kita semua Unili, warga Unili ni akan sentiasa bahagia dan bersatu padu. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yeay. Assalamualaikum. Saya Asraf sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Unili. Maaf zahir dan batin. Semoga berbahagia. Dan saya menjemput semua datang ke rumah saya di Kampung Laksmana pada Hari Raya pertama malam. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum, saya Abdullah bin Koyas sekeluarganya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada warga Unili. Semoga berbahagia, selalu jemputlah datang ke rumah. Assalamualaikum, saya Syahidah binti Muhammad dan sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin kepada warga Unili. Selamat Hari Raya